Dobrodošli u Vilu Odmor, vaše novo mesto u Pribojskoj banji. Vila Odmor smeštena je u najlepšem delu Pribojske banje sa predivnim pogledom na panoramu grada Priboja, na svega 150 metara udaljenosti od bazena sa termalnom vodom. Naš apartman je potpuno opremljen i ima sve što vam je potrebno za udoban boravak. Sastoji se od kuhinje, kupatila i terase. Sve je pažljivo osmišljeno kako bismo vam pružili prijatan i ugodan smeštaj. Ako želite više prostora za porodično uživanje, nudimo i predivnu kućicu za odmor. Kućica ima 3 spavaće sobe, 2 kupatila, kuhinju, trpezariju, dnevni boravak, terasu i dvorište. Sve je potpuno opremljeno kako biste se osjećali kao kod kuće. Svaka soba ima televizor i klima uređaj i može da primi do 8 osoba. Kućicu možete iznajmiti na dan ili duže, a cena smeštaja zavisi od datuma, broja gostiju i drugih faktora. Uz obezbeđen parking i pristup internetu, brinemo se i o vašem komforu. Naš cilj u Vili Odmor jeste da svaki gost bude zadovoljan i da se kod nas osjeća kao kod kuće, a možda čak i bolje. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite bar 2 puta godišnje kako biste uživali u svim čarima Pribojske banje. Ne čekajte, rezervišite svoj boravak u Vili Odmor na vreme. Za sve informacije i rezervacije, slobodno nas kontaktirajte na telefon 064 6649 672 ili putem e-mail adrese marijaandžić9@gmail.com. Pribojska banja čeka da je istražite, a Vila Odmor će se pobrinuti za vašu udobnost i opuštanje. Očekujemo vaš dolazak.